Oh, sigamat gayam ti masabat ko na napinang. Sa dino nga iti papanam. Ay ko mapanak ijay ilay. Adda nga min napatag nga si kasuwa kita. Kasta ka di? Anya nga day ta. Jay may papan iti maala day di asawa. Ha? Maala nga. Maala na akwarta. Nabayag nga minan a miyembro day di asawak iti may sa a kooperatiba ijay ilay. Isu nga idipimusay, adamat kas, anaawat na. Naawat ti pamilya, anapanawan na. Kasta ka di, nagsaya atin nga inana. Ayun, imbag lang adda pagbayad may kadagiti utang may, idipimusay day di asawa. Napanunot ko lakay. Anya nga tano i-member ko mat ni tatang ijay ko op nga aday jay ili. Ha? Ngamin, naibagan ni Nana Pinang kanyak. Adakkel ka no tikas, anaawat na. Kastaya? Wala kay. Iso apang panunutak, no kasano nga i-member ko ni tatang. Itikas na, adamot maawat tayo akas, no bilang laang. Anya? Saan matkat nga idaw-dawat ko ti mapasama? Ng pampanunutak laang. Ngayon bagla ang makatulong kada tayo. No bilang laang. Ay na, nagsayatan nga ino dan tumot maawat tayo dakalagatan no bilang laang, manang. Shh! Ang mga nod na makangagkan ka. Di ka kadi madanagan. Siya kunti makaamo amang i-member ka ni tatang ije ko. Ay na, agyaman ang ading ko. Awan anyaman na manang. Ay, ikarigatakdag sapol iti pang miyembro na. Gaputanam na makakadakkel ti kasukat dayta. Tatang, apa anak karumanan ti uyak yo? Ay na, nga raw dalakaw. Di pa namin sarangal daw. Ay, kasta ka di tatang. Ay na, pasensya kayo. Tadi kayo nasasarungkaran iti manungal daw. Makumikumak iti trabaho. Sana parikod na ita anak ko. Ay, wan gayam. Imay ka din ni Manang Sandra nang sarungkar kada kayo? Awan mat. Ururayak nga raod. Nga da umay. Uray may sakadakwada nga mawan mat. Anya? Kakapsuta ka na ka. Diyak kabalan nga gluto iti kanak. Di nakmut malagi pa ni Manang Mao. Ay, una yan ni Manang Sandra. Awan mo't pakakumikuman na ita. Alam di naman na mapanunot nga umay nakikitain no kumusta kayo. Alabay, anyo nita tata? Di idan pilitin no di da kaya ti umay. Anya ka maton manang? Awan magam aramidom dito balay nyo. Anya mapa di mo man la kumusta ni tata? Ha? Amuyo man nakapsutin. Di nakabaalanin tagluto iti kanin na. Kan amuyo mo at nga da sakit na. Ay na, di nakman pagsawan iti kasta si Kajon. Amumat ama kumikumak dito istormi. Awan agbantay no rumwarak. Iso amawatam kumamat Samay sa, basol matla ni tatang tanatangken ti ulo na idi saan amaanawang agsigarilyo. Anya? Wan, ibagatay na bidot ni tatang. Ang aman niya ka amatay nga ron. Manumat lati may sa oras, asarong nyo ijayan na. Unay kan, manang? Ay napasensya kan Jun, ngam talagang awan oras ko kini tatang. Manang, addan kwarta nga usar ni tatang. May member tayo iti dayja ko. Ay na, nasaya ato kastading ko. Kat, kaano ka nga rod amapan ijay ili, Tessie? Indon bigat matlaang Sana bale. Adamat ka datayo dagiti papeles ni tatang. Iso asaanin na masapol ang mapanak pala iti ayan na. Ay katuan sige, isaganam nga rodin amin ang mabalinda sa pulan ijay koop. Itikas na, mabiit ti proseso na. Wen manang, siyak ti makam mo. Nakapsuta ka.
Kasla niya akong kabailan. Di kay kumamatag sa iti kasta tatang. Ay, abam na Sandra Cantisay. Itaray na kumain sa ospital. Ay, tatang! Ang dari mo adara, itingiwat nyo. Ay, mabitlang! Agayabang iti karuba, ta ipanda kayo di ospital! Awanin! Saan pa yan ang idanon ni tatang di ospital? Ang nabugsatan di anges na. Ay, ay. Talaga sigurong agpatinggalaang di tatibiyag na. Ay, kanila kay mo't nga minun ti amayaw. Bayaw. Ha? Ay, nasaya tayo may kayo. Awanan ni tatang, natayin. Ni tatang, akabwis-bwisit yung una itikabsat ko. Ha? Awanan ni tatang, akanayon yung imutan, kinungtan no umay balay yun. Diyak man namuno niya ti mariknayo ita. No pakaragsakan nyo ti pupusay na, wano maladingitan kayo. Ah, bayaw. Di ka kumamatag sa iti kasta. Kinapudno na, nasakit tinakam ko kada kayong agasawa. Kaputa ini si bibiyag ni tatang. Pasig ang kakasakit asao timpang pangagyo kang kuana. Anya? Isong ay tatawanan ni tatang. Sabay ko mata maamiris yung amin dagiti saan anasaya at ngayon pakita yung kuana. Ay na, tatang. Apay ngaya pinanawan na kami matan. Tatang. Anya ita manang Sandra. Awanan ni tatang. Tsak maawatan no anya ti kayat asawan ita panagsangit mo. Agsangsangit ka iti sangwanan dagiti tattao. Tapno ka di ipakitam amaladingitan ka iti ipupusay ni tatang. Idinto ta iti si bibiyag at karyak yo. Ultimo makanyi mo tsukin ko na. Junading ko, di ka kumamatang sa iti kas. Oh, mabain kayo amang dagiti tattao. Ang hindi kayo mabain iti dayta, gapo ta iso ti pudno. Ugali yo daytan eh. Iso adi kayo kumakundi sangit dita. Gapo ta kas kaila drama. Ay, Sandra, adala ko madamagat. Anya day tanana. Manungay ti kas ana itad ti kuop kan ni tatang yaw. Shh! Di kay natagari nana. Ang mga nuad da makangag. Dakla. Ay na, jakla impagarup akas jay kadakkel ti maitad ti kuop kan kuana. Ay, kasta kaday. Ay, kahit nga saya at nga raud. Adda maibayag yun kadagiti na utang nyo idipimusay ti amayaw. Ay, saan ang mabali na pagbayad mi ti utang dayjay nana? Ngamin, da kami kiniading ko ate si tinangimiyembro idi kini tatang iti kuop. Iso adda kami ti mairanod. Nadamag ko adakkel gayam agata ti na itad ti kuop anak imimbruan day ti tatang. Kat, anya ko manudakkel, awan bibiyang mo. Anya? Da kami tinangimiyembro iti day di tatang, iso asaan ka makibiyang. Saan na kami kibibiyang manang? Ngam para kanyak, numabalin la kuma, tumulong kayo amang bayad kadagiti na utang idipimusay ni tatang. Kaya may isa, amumat akurang ginaurnong akwarta. Ay kat makaamo kamatan Sika ti ad-adda asao idi nakamasayag day di tatang. Ita, nadamag mo lang adda na awat ni tatang? O may kagkid daw iti tulong? Anya? Pasensya kan, John. Ngam awan maitulong ko iti dayta. Ay na, kamaudyanan na. Napadakkel tayo matlangan day store tayo. Uwan nga ron manang. Ay, dakkel at talaga tinaitulong di kwarta nga intad ti koop. Di ka na tagari ading ko. Ang mga noda makangagan ka. Di oray man, anya ko ma. Ay na, di ti lugar tayo. Datayon ti mako na financially stable. O ala, isimpam nga ro din dagiti pinorches na. Itikas na, maayayo met dagiti umay gumatang. Gaputan na puno da ito istorta. Uwan manang. Anya, pulaos asaan anang ibingay da Sandra Kentesi iti kwarta kada kaya. Ay na, saan nga rod nana? Ngam, ayos lang?
Ay, oo na yan dagiti kakabsat mo. Dakkel agat aday jay. Di daman lanang tad uray manula kuma. Imbagla pang nayon yumat nga ibayad ka dagiti na utang yaw. Kuma, ang mawan met. Anya nga itinangar-aramatan da. Nadyak agbidot. Isuday dyan ti inusarda ng padakkel iti istorda. Kitaan nyo, kilat adi makkel. Ken may sa imaduti lako da. Anya. Kinadamag ko ang nagpuunan kanon ni Bayaw Peter ti daduma. Iso apanggap namanan ti agardin. Nagpaarami da pa iti pegri. Iso ang masigurado pagpuunan da ngagtarakan iti baboy di daduma. Ay, pakawanam. Una yun da Sandra Kentese. Apay, di da nga ta mapanunaw at akas tagbalin nga agom. Ay na, jakman amo kadakwada. Tanagtured da nang aramid iti kasjay. Ni, apay dagito ila ko nga ingkabil mo dito iigid, Tessie. Nagadumat dagito eh. Kuwa manang. Inurar ko dagita. Ta saan mo na mabalin nga ilako? Anya. Expired dagitan manang. Narigat mo't no ilako. Ang mga nagsakit ti tiyan dagiti gumatang. Nagsayangan, sapay nagado. Anya nga rod nga nasaysayat nga ibulungan Narigatan. Ang mga numakabasol tayo pa'y. Nagdakkel alugi daytoy. Sapay madlaw ang mabilbilangan dagiti umay gumatang. Saan kas itisigod nga agsasaruno? Huwin nga rod amanang. Kunaklano siyak ti makadkadlaw. Uray mat gayam si ka. Ay, ala, ingkag purchase. Tapno ado ti ilakot na ang makita dagiti customer. Ne, si kamad gamti masabat ko, Bayaw Peter. Ha? Wen, nagapo ka di bangkag. Kasta ka di? Oh, kumusta nga dagiti mulam anateng? Dahil nga rin ti parikot ko ito bayaw. Apay ngay? Kanayon kumot nga sprayan di mulak kontra itig guys. Ngam, no kaano nga umadan iti panagapit ko. Adumot tentikin ng tig guys. Panagkunak, kaslad, ado jikin ng tig guys ngam ti maapit ka. Dakkel, apan nakalogi da ito'y bayaw. Sapay nangin na tinatang ita. Hanggang awan sa amot ti maapit. Anya ngay nga rod Bayaw? Talaga akas ta ti garden. Numaminsan, tiyamba. Numaminsan, lugi. Waday swerte, waday malas. Ay, kasano dayto yan? Apay akas timotin ti mapaspasamak. No kaano ang mabalinan nga ilang ko dagiti buryas. Kilaat matin ang maininot da amatay. Uwan nga rod amanang. Ngam, ayos lang. Ado pa'y matkwarta tayo. Gumatang tayo tuman iti sa balya baboy yan Iso ti pagbalinan tayo at akong. Anyang ado pa'y akwarta mo ti bagbagam. Manulaangan ginabati nga igam ko. Anya? Ay, nagigidan matan dayto amalas. Nabankrupt dayto istor. Gaputapulos matan nga awan umay gumatang. Ita, agraman dagiti tarakan tayo. Ininot damot na matmatay. Uwan nga rod amanang. Apay nga tan. Dayto lang. Duang asa ko tinaapit iti imulam anatang. Wan bakit? Pasensya na. Nalawang agpeso di bangkag ko inigas mo ti mulak. Anya. Kanayon mo ti pa nag-spray. Ngam isulat ta. Ay, anya ka din dayto ang mapaspasama kada tayo. Anya nga ron nga bakit? Ikararag tayo asapay ko tay talada ito. Saan ko man na maulit? Kasano tayo ngay. Kasla nagbiit ang naibos di kwarta ang nagpuunan tayo. Sa dino pa'y nga iti pangalaan tayo, iti pagpuunan tayo manan. Bakit? Apay nga da kamutan dito kusina ang nakaululimat. Rabiin, ada ka pala dito. Ha? Kasla na unag ti pampanunuto ma. Lakay. Mapampanunot ko. Iso siguro akas to iti mapaspasamak kada tayo. Gaputa inaguman tayo di kwarta day di tatang. Naamiris ko apod na di imbaga ni Nana Pinang. Ama di nagbalin nga agong. Day tamat la tinapan iti panunot ko bakit?
Imbis ko mga itulong tayo dahil dya kwarta. Tap na mabayadan amin nga utang tayo. Gapo iti ipupusay ni tatang. Hanggang saan tayo naguman tayo? Business asaan apulos ang nagklik. Anya ngay nga ron. Kat datay tinagbidot. Aklunan tayo dahito apan nakalugi tayo. Natay dagiti taraken tayo. Nabangkrut ti store. Awan nagmamaayan ti mulak. Umdas siguro dahi tantap na makaamiris tayo. Wan lakay. Leksyon daytoy kada tayo. Tauan niya. Mamati ka itan kanya. Sandra. Wana na. Pakawanan na kuma. Gaputadyak pulos inkan kano dagiti pamagbagayo idi kanya. Pakawanan dak nana. Ay na, saan la siyak ti pagkidawam iti pamakawan. Nilaunay John akab sa tiyaw. Wan nga rod nana. Ngamjak pa'y kayat timapan iti ayan na ita. Gapot ang mabainak. Sheila, ag-overtime ka pa di? Ibagbaga ngamin ni boss nga da ka no overtime ita. Saan tayo nga overtime? Ta nagkari tayo kada manong rea sumabat tayo iji buffet. Kas pang welcome dinner da dayjay kada tayo, isama pan tayo. Ay sige, takasaok ni boss, bareng palubusan na tayo. Ay, nasayaat mat no saan tayo nga ag-overtime. Ani, marik na kung tibanog ko. Cheers! Para ka nagiti kabarbaro akatrabahuan tayo. Sapay kuma, tamagon uyo ti arapapyo para iti pamilyayo, kan para iti bagiyo. Cheers! Mga new friends, pasensya kayo, medyo nalatawa. Nagpauitak pa yung amin iti allowance di kakaiso ng anak ko. Awan problema. Ay, isugayan ni Sheila. Isumot ni Melly, ni Ana, kanda iti daduma pay. Oh. Adapay dita ni Maria, oh. Hello, Syakmat ni Nestor. Kamaudyanan ha, naadtaan tayo matlangan iti katrabahuan ang napipintas. Sana puro barako ti makikita. Naangaw ka matgayang manong Nestor. Ala, ingka kiti mangala iti kanamon. Saan atila ibagbagam. Ken may sa addan asawa ken nobyo dagita. Ha? Asino ti kadwayo asimang put daddy? Di ka natagari anak. Wan, doon ti makitam. Di mo ipagbagay ti sa balay. Ha? Iso ni Nanam Akaril. Maturog dito balay. Kat di mo ko maibagbagay iti sa balay. Nga da pinaturog ko a babae dito. Wan? Daddy? Anyat sang sangitam apo. Ibagam kuma. Ni daddy, Lola. Apay ni dadim. Anyat inaramid na ken ka. Adda nga mininsang put na babae ijay balay. Kat maturog iti silag da daddy kan mami. Anya. Jak amo no ibagakin ni Maria nga anak tati imbaga ti apo ko ta lakay. Kat di bagam no ilimid mo. Kasla kun konsinti mo, day manugang mo, no kasla. Lakay. Nagpuskol kit di ti panagropro para di alalaki Di pala sinaan di anak ta. Total saan na ba ta nagkalay sa? Ay. Amangan no ma-stress di anak ta ijay abroad. No maamuan na tar-aramiden ti asawa na. Basta'y bagam. No di mo kayat nga ibaga, sakti mang ibaga. Kan alaan tan di apo ko tayo di dagusda. Sana nasaya at tikas di makikita na nga aramiden ti amana. Maria, nalpas mo ka din jay papaaramid ni boss kan ka? Wen, umakarak to iji bangir kalpasan ti pangaldaw. Talagang ipaparash ni boss Nangag ko nga ibagbaga na iti nga umay kano di manager no bigat. Saan na bale? Malpas ko day di iti agmalam. Agpakada akto. Tadyak kaya ti ag-oti. Naurnong timurang ko. Awanin o sarat. Mabaling ka di akadwa anak, Sheila. Tadyak pa'y unay amo ti turturungak dito abroad. Naimbag no adda kadwak, tanaturudak. Adupay matsyar aramidak. Malpas ko siguro na dyan magoti Ay, ala nga rod. Saan na bale?
Sa anak mo't siguro ang mapukaw. Ay, ni Mang Nestor. Iso ti sumungan. Mang Nestor! Umay ka dito yan. Makisango ka kada kami. At dapay may sabakan ti atugaw dito eh. Ay kaya ba na? Nagrigat agbiro kiti bakan ti atugaw. Magano ti tao. Wen nga rod ah. Ay, anda ka ti overtime yun numalam? Awan o ti ni alalaki ita. Ay, mabalin ka di akadwaam ni Maria? Mapan kumakano agatang iti daduma kagawaan na. Ngam di na unay kabisado ti turturungan na dito eh. Kasta ka di? Una, kaduag. Pambarak mo tanti agatang iti gamit ko. Ha? Agkita tanto nga ron kalpasan ti trabaho tayo, Maria. Ay na, agyaman ak unay Manong Nestor. O sige, urayan kanto nga rod ijay gate inton malam, ha? Wow! Nagdakkel mo't day ti supermarket nga imayan tama nung Nestor. Nagado ang chocolates, vitamins, badbado, gadgets, kan gamit apang kusina. Wen, Pasig ay US products na ito eh. Dito kami nga gat-gatang karagiti dumang karkargami iti balikbayan box. O niya, nalpas ka din. Agbayad ka, tayo tamangan. O sige Manong, intang rod agbayadan, tauray siya kat marik na akong tibisin ko. At iti menu, mangkita ka iti kahit makanan. Kaya hindi ka matanagan, tapos siya timang bayad. Ha? Ala, kababain mat amanong. Siyak lang arudan tinagkid daw iti pabor. Siyak pa iti ilibrem. Awan problema, basit laba nagdayta. Mang Nestor, si kalangan ti agorder. Tadyak pa'y kabisado dag ito'y putahe da. Basta saan aji nagasang ti para kanya. Kasta ka din? O sige, tendak nga roda na order. Agyaman ako na Mang Nestor. Nabsuga. Ay, kasladyak ka ba ilan ti tumakder gapo iti busog ko. Nasaya at mata na gustuhan. Dito'y kami ngamin amang mangan. Basta no, mapan kami iti dati lugar. Kasta ka di mano. Ay, mabitlaan. Inakpay agsian. Urayan kan tulatan ijerwar. O sige, tendak mo tinagbayad. Agita tanto ni Jirwar. Anyat mapaspasama ka ni Maria. Agsasangit mo. Sapay, tududwa kami ang nagkuyog. Anyalangan ti pampanunutan na di makakita ka na kami. Masit ka man. O Maria, anyat mapaspasama ka. Aping agsasangit ka. Anta ka din nasakit iti bagim? Nagsakit, Mang Nestor. Ha? Tiyawanan ba ingarman? Nangyawig ka na iti babae ama si Kugi di balay. Impulong kanyak ti anak ko. Anya? Ne, mabit lang. Umawag ni boss. Sumbatak bit. Maria, umay ka manganan. Awan ganas ko amangan sila. Sa anak ama bisi. Ay na, saan ka kumapapektaran iti inaramid ti asawam? Di mo papasan ti bagim. Agbatipkar ka kiti. Panubok laang na iti biyag mo. Diyak lang amin matukod ang panunutan. Noon niya tinagkurang iti asawa. Awan mat nagbasulak. Ngam no apay anaramid na tikas di kanya. Apay aliniputan na. Sana maikarikan ka dayjay. Ngamin, nasingput ka. Sana mapagtalkan dayjay lalaki. Iso alipato mo. Sheila. Wala, mangan kakit din. Di kag bisbisinwan. Di mo baybay antibagim, friend. Para iti kakaiso na nga anak mo. Sheila, kumusta ni Maria? Masyanak nga rod. Saan sapay ang makaturturog. Basta mariingak iti rabi. Mangag ko ti saibok na. Pinaayaban da kiti office itay. Dinamag da, no apay nga absent ni Maria. Imbaga ako natipod no. May papaniti naramid nila kayo na. Uwan manong Nestor. Mawatan mo't siguro ni Maria no imbagam tipod no. Tano saan, amangan no maawol. Kat amangan no isupay tagbalin arason. Apang irilisan daken kwa na. Nanang, kumay ko kumalahan ti anak ko. Ladingitan, ngam saan akayat jay anak mi nga agsubli ni Mia iti sidong mo, Arman?
Pasensya kan. Um, Ngam nasakitan iti husto ti anak mi. Gapoy tar aramid. Pakawanan da ko nanang. Saan asyak ti pagkidawam iti pagmakawan. No di kat di anak mi. Katla dinitak arman. Saan mi nga itad ti apo ko mi. Aging gaadi umanugot ni Maria nga anak mi. Talaga nga awan pa nagbaliw ni Arman. Sa bali man na babae, yung nakita ka kadwa na hindi kalman. Anya? Ay, naimbaglakit din ta saan da nagkasar iti anak da. Iso na laang tada anak da. Kaasi ti apo ko ta, no agsina dagiti dadakil na. Paganalom nga iti kasya manugang, ang balin na akalbaryo ti biyagya anak ta, no di na sinaan na jay. Ungarod Iso adi mo palubusan di apo ko ta, no umay alaan di amana, bakit? Kumusta ka, Maria? Nasayata na ka umay ka dito dinner party ti kumpanya. Talo nga aldawan nga absent ka iti trabaho tayo. Wan na ron. Ay, nakapagpanunot ako. Kan limang antibarukong ko. Agyaman na kadagiti balakan tiyo. Awan na nyaman na. Ay, uwin kayam. Uro-urayan na ka ti boss. Ada iti table na, oh. Kasauna ka kano. Alang nga ron, friend. Tainak pa ijay ayan da boss. Sigurado ati may papan iti panagabsen ko iti talong aldaw ti bagana kanya. O sige, Maria. Sige kakatwa, rugyan tayo di mangan. Inagmangalay ti karne asidan tayo. Mangala ka pa iti shrimp, Mang Nestor. Tamapan kami mat mangala iti side dish kan salad. O sige, yan tangay awan trabaho tayo ng bigat. Uminom tayo kit di. Uray kasag paminsan lang. Basta manong rin siguradom lang nga kabaalam nga i-drive ti pagluganan tayo. Ay nandi kay agdanag. Kontrolok ti aginom. Nag-chat ni team leader tayo. Iso ka no ti mangitulod ka ni Maria. Ala, amang ano damot dakas nga aramidan na itigayim tayo. Relax sila. Nasingpot ni team leader tayo kan baruday jay. Anya nga iti amu tayo. Baka isunti ka forever ni Maria. Sa bagay, ngam kasgayam, ikararang tayo kit di makabirok ni Maria itinapudno a lalaki ang mga yatkan kuana. Maria, kadwanak man ijay sauna. Manipod nag-winter. Diyak pa'y nagling at apulos. When a friend, day talagayam. Uray ta Domingo ita. Kan mesa, awan ti aramida. Daan na kan melingay. Umay da ka di mat. Saan? Tamapanda ka no maki-fellowship. Kalpasan ti sauna ta, mapantantumat makimisa. Eksakto. Adda ti pang 4 o'clock ami sa ijay. O sige friend, nabayag mo't den ajak na kimismisa. Oh, adto yun ti drinks mo, friend. Naibus ka no ti lemonade. Iso nga anusan tan ato'y iced tea. Agyaman na friend. Ay, gayam. Kumusta kayo mutan ka ni team leader? Amo ka din dagiti naganak mo nga dan kaayan-ayat mo dito eh. When friend, amo pa yan di anak ko Imbagak pa yan di plano mi nga agawid iti Pinas. Sakbay nga agkasar kami dito Nakadesisyon ka kadi atalagan, friend? Amo matan, sabali ti kaugalyan da dito eh. When friend, kan mariknak anapod no ti panagayat ni Anthony kanya. Di ka madanagan, tanasingpet kan man nakaawat ti nobyo. Kit nakasagana amang ibilang iti anak ko, kaspud-pud no nga anak na. Nasayahat nga rod ano kasta, friend. Kat itapay laang, kablaawan kan. Kat sapay kumata bendisyonan ni Apo Diyos ti relasyon nyo. Agyaman nakmanan, friend. Kat amo ka din ni Arman nga dan sa bali ang nobyom? Jak amo, friend, tain black kun. Kanjak pulos kinasarsarita, manipod na amwak anang isang pat iti sabali a babae ije balay. Angam kasanon ngay, no agwala, no agawid kayo. Namwak ngamin ang nagsina da kanumot lang ije babae na. Kanimpod no kano ije babae asan nga iso ti ama ti sikog na. Awan mabalin na, tasaan kami mata nagkasar. Ibagbagak idi nga agkasar kami, ngam di na kayat. Ay, Ket no kasapulan nga agkid daw kami iti protection ti pulis, aramidan mi, friend.
liwak una yun kada kayo. Kasta kami ba't kan ka anak ka o. Wala Kan na. pagyamanan may kini Apo Diyos. Tanakaawid ka si kakaradkad. Una nang. Ayun gayang tatang. Nanang, sumarunon to kano ni Anthony. Taada pa ing kamakam na nga aramida na trabaho na. Mapan kun to sabdan ije airport intun bigat. Sige anak. Kanwan gayam. Kaya't nakakano ang makasarita ni Arman. Sige tatang. Kasalitak ni Arman iti maudi agundangay. Mami, sapay kumata mapakawan mo ni Daddy. Saan ko nakidawon nga agsinubyan kayo? Tinapatag, mapakawan mo. Ngamin, no agsubli ka ija abroad, makiasawa kan. Andantun sa bali a pamilyam. Ngamsyak a mabati diti Pilipinas. Ni Daddy laangan ti kapamilyak. Sorry anak. Takas to iti nagtungpalan ti pamilya tayo. Sapay ko mata maawatan na. Di ka madanagan. Alaan kan to ije abroad, anak ko. Basta saya atam ti panagadal mo, wan? Wan, Mami. Naimbag nga orasyo, tatang. Ada ka din ni Maria. Ada. Itay pa nga urayan na ka. Ala, sumra ka ba raw? Agyaman nak, tatang. Kumusta kan, Arman? Nupay na sakit tinaramid mo kanya. Sana masampol nga agsupyat na. Pagsaritaan ta iti nasaya at dito eh. Noan niya tirumbang nga aramidan ta para iti anak na. Maria, talaga ka diyan na po kawanti panagayat mo kanyak. Di na ka din maawat nga asawam. Pangasim ko ma. Ikanak iti gundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Ikarik, sika lang ti ayatek. Sana kong nagbabae. Promise, Maria. Nakapagdesisyon ako, Arman. Ah, Kat saanin nga agbaliw ti pangadang ko. no kayat mo, agkasartan iti kabaitan na panawan. Basta agsubli ka kanyak. Sumangpat inton bigat tinobyak, manipod abroad. Umay nakidawan ti pamalubos datatang kananang. Ta ikasar na kon iti sumaro no abulan. Iso asapay ko mata maaklon mo day. Pakawanan na ko ma. Pangasim, saan mong aramidin ti kastoy kanyak? Aklo na ka nagbasulak. Diyak nalabanan ti sulisog. Ang pangasim ko ma. Awaten na kumamanan. Kasano pa yun ti anak ta? Napakawan kan, Arman. Ngam kas iti kinunak. Nakapangadang ako. No may papankin ni Mia, di ka madanagan. Tasyang kunti makaamukan ko na. No kayat na. Sumurot iti abroad. Tamabalin kumot ngay kuyo. Ngam no kayat namat dito Pilipinas. Agyan na ta iti sidong dananang kantatang. Mabalin mo matlat na asarungkaran no kayat mo. Ah, Ngam di mo mabalin ayang with no awan pamalubos ko. anya? Ken pangasim. No makasampol kan tumanan iti babae ang mangayat kan ka. Ayatam ko maitinapod mo. Ken kang runaan ti amin. Ikasar mo. Saan nga ay ayam ni ayat, Arman? Tanarigat ti makarma. Laglagi pam kumaday ta. Naimbag nga orasyon na. Jakay, balasang ko si Kamat Gayam. Anyat lakom ita. Medyas kan boniti, nana. Mayat Hindi pa nagtutudaw, payong kan butas ti sor-sor-sor mo ngay laklakaw. Hangam ita, medyas mat kan bunitay. Wen, nana, tapanaglalammin manen ita. Talaga bilibak ken ka balasang kaw. Nalaing kang agpanunot iti ilakom. Amangan no inton summer, face towel kas kadapan nyo mati ilakom. Tapagpunas itiling at no napudot. Ay, kat mabalin lataan, nana. Nala, mangpiliak man nga ron di talakom. Tanay kasapulak ti medyas ken bunitay, tanalamin ita. Tatang, kaya't na kayo kano ang makasarita tinobyok.
Apay, anyat ibaga na agluray. Dumanon dan san tatang. Anya? Ay, makiasawa ka na nakaw. Uwan ko matatang. Nakasaga na kayo na ya. Apay, daor nung jinubyaw, mapagkasaran niya. Adda tatang. Sa bagay, natalgid mo't ti trabaho na. Kan madlaw mo't anasing pait. Kang runahan ti amin. Ada kay mutan iti husto nga edad. Iso nga awan problema kanya. Malaala nga road. Ibagam ta kasaritak to tinubyam. Yakay anak. Panawam daytan. Adaw ti mabalin nga ginaw kadagita. Kababain no sa anak at tumulong tatang. Ay naanak ko. Ika kaagtugaw mo ije salon ta makisala ka. Kurang ti babalasang nga isala dagiti babaraos. Ay na, awan usam ko ang makisala. Amuyo mo't day tatang. Ay na, saysayangam ti gundaway anak ko. Ay, ado ti dayo ababaros. Bareng adamo makasirpat keng ka. Rugyan dakmanin ako nagtatang. Panawan dakit din dito. Jak mapanawan to'y aramido. Basta, sa anak ang makisala. Manjak tatang. Joy, ading, rumara ko na. Tain nakpay agangkat itilakok. Oh, Joy, apa yan? Anyak pagsangsangitam? Ada problema manang Jackie. Ne, anya dayta? Masikugak. Anya? Ala ka! Kalkalpas pa'y latikalay sa tikabsat na. Masikog kamutan. Makiasawa ka nga ruden ano kas na ading ko. Asino ka di tinobyom, Joy? Ni Jeremy manang. Ha? Asino a Jeremy? Ni Jeremy akaruba tayo. Ti anak da na Sita. Anya? Inauna akiti dua atawon. Ay, unay kan aya. Nag-uubingan kayo pa'y laang. Kasaritam ni tatang. Ti kayat tinobyok. Agnaud akon iji balayda. Ay saan, Joy? Urayam ang makapagkasar kayo sa kay to agden na. Dayta ngamin ti madikada kayo kat. Taasawa ti amuyo. Kasla nalaka ti panaki asawa kada kayo. Manang. Ay napasensya kan iti panagsasaok ading ko. Ngam aklonak. Nasakit tinakam ko. Ta nagsasapa kayo asumrek iti estado ti adda asawa na. Kalkalpas la ni Glory ang nakikasar. Ita, ti kayat mo, makiasawa ka matan. Hay, makaamo kayo no agsakit tinakam yo kanya. Ngam ibagbagak lang ti marikriknak. Kas kailangamin maibusan iti lalaki. Malakpasin siya mo ni Manang Mau. Napanugla siguro napandagla ko. Iswakas jay. Ay nalakang agpungpungtot ke ino ko ah. Malalaala. Pagsasaritaan tayo anaimbag. No anya tirumbeng ama ramid. Jackie, anya ngay. Kumusta ti dardarirag kung ayat kan ka? Imbagak matan, Jimmy. Awan pa'y planok amaki ayan-ayat. Trabaho ti in-into narak. Kayat ko ti makaurnong. No agasawa tanton, siyak ton ti makaamong agtrabaho. Tauray Laging sikat. itak, Jimmy. Ngamjak kayat nga agur-urayak tulaang iti-itid ti asawak akwarta. Ah, Kayat ko ti agtrabaho. Jak kayat ti mangnamnama iti sabali a tao. Nga uray mismon to nga asawak. Iso asumapol kalaangan iti sabali nga armam. Taawan mauray mo kanyak. Tatang, agabrodak. Anya, ay una yan. Apay, saan ka amap iti trabaho dito lugar tayo? Kurangam ti matmat gedam iti panaglaklakom iti kumpormila dita? Basta kayat ko ti agabroad, tatang. Padasat ti dasat ko ijay abroad. Kayat ko ti makaurnong adagos. Ay nano siyak ti masuro. Turay di kan pumanaw anak ko. Nang runa ka awang pa asawam. Ni, anya kumangay ti pakainaigan ti asawa iti panagabroad ko, tatang. Anak ko. Dandani maong putan iti kalendaryo ti taon mo. Apay awang pa laplanaw mamaki asawa. Nakiasawaan dagiti kakabsat mo adua. Ang masika nga inauna. Awang pa'y nubyam.
Lunam nga minin ni Jimay. Nasing pagkaday dyan nga agar-aram kang ka. Ay natatang, awan pa'y planok ang makiasawa. Sa anak pa'y mat-anabakutan. 29 ko lang, ubingak pa'y. Ay, uwan hanggang kaanon tupay ang makiasawa ka ngay mag. No talaga mo lang nga da planom amangga di balasiw tao. Nasaysayat siguro no makiasawa ka pa'y nga umuna sa kanto agabroad. Ay natatang, tipan nakiasawa, saan nga innapuraan dayta. Dumteng ka nung arod, akas na agtatakaw dayta. Kalaat adumteng, saan ang mapakpakadaan. Ay, Kinapay aya, ada kayo ti madanagan. Jakto pa'y madanagan, da kayong tulakit din. Dumteng tulat ta ka di tatang. Ay na, agyaman na, oras man nun ti panag-ina na. Ay, nagrigat gayam at talaga ti trabaho dito balasiw tao. Kaya rigam gayam at talaga ti kaslanwang agtrabaho dito eh. Ang ano sa kuna? Tinapatag, dakkel ti sweldo. Ken naanos dagiti natumpungak nga amok. Ken saan da pa'y anaimot. No anya ti kananda, kanakmat. Iso anaga sa taklat na, nga oray medyo narigat ti trabaho. Anos at talaga. Umadanin ti panagbakasyon ko iti Pilipinas. Nagustuhan dagiti amok ti serbisyo. Iso nga agsubli ak tumanen dito eh. Manang Jackie, agyaman nakitin sangpet mo apasarabok. Kastamat nagiti inted mo apasarabo dagiti anak ko. Oo na yan. Masikog ka man gaya man, Joy. Wen manang, may katluntun da ito yung anak ko. Kan uray ni manang Glory, masikugmet. Ha? May ka manumatan ti sikog ni Glory. May katlumot lang, amanang. Si Kangay, awan ka di pa'y nobyom? Ay nasaan adagita nobyo wenno as asawa ti prioridad ko. Makauray dayta. Ngam manang, amang ano nalipatam mapanan ti tawan. Nasuro ka na 30 ti tawan mo. Kayat mo ka di tagbakpakit abalasang. Ay na, ubingak pa'y ading ko. Adan to pa'y makiasawa a 40 ti tawen na. Jak mat itulok ang mabakitanak abalasang Jak kayat. Nagsublimanan ni Jackie iji abroad, paray. ay, wine maray. Awan samot plano na makiasawa di inauna nga anak mo. Ay nahay, jak amaw kong kuwana. O mayam mamuna, nobyo na. Hey. Amangan no mabakitan abalasang dayjay. Naggagatmot nga men. Nagswerte ka iti dayjay nga anak mo. Ay, uwi na. Awaan ti makunak iti dayjay nga anak kao. Ay, talaga na diskarte iti biyag. Kitaam kat pinadakkel nan ti balayaw. Wine, iso ti mangmang tadi ti kwartak maray. Iso na lang ta madanaganak. Tanay, mabakitan samot abalasang ang anak kao. Ay kat, adan tulat ta siguro Amangan no makigtot kan tulaangan. No ibaganan makiasawa. Kastoy latan ter aramidak. Agtrabaho. Ket no nakasweldo pauitak ni tatang kandag iti kakabsat ko. Ay, trabaho latan ter aramidak. Kastoy kadilatan aging gamataya. Agsarmi nga ket di man ta sa anak pa'y mat makaturog. Ay, talaga bumaketak maten abalasang. Madlawan itilangak ti panagbakit ko. Ay, pati tawan ko. Jak pa'y napupuutanan. Dandani akmat gaya man nag-40. Ay na, agba akak samot ngagpayson. Jakmat kayat Adun tinaamamok anabakitan abalasang.
Kat kasta unay ababawi da asaan anak ki asawa. So ano mabalin? Ay, diyak kaya't tagbakbakit abalasang. Ay, umadani manan ti panagbakasyon ko iti Pilipinas. Ngam panagkunak, ag for good ak to siguron. Tabareng makaasawa ak tupay. Diyak lakit di kaya't ti agbaak. Nasayaan magtasaan kan nga agsubli iti abroad anak kao. Adan ornong mau, makapagnegosyo ka ano kaya't mau. Napapintas mo to'y balay ta. Asawa lat kurang kan. Tatang, Apay, talaga ka di nga awanan planom ama ki asawa. isungarod anagawid akon, tatang. Kasangwak matan ti may papan iti bagi. Kuwan, anak ko. Rumbeng laeng tanay, dan tanay 40 amon. Nakaapapal dagiti katawanak ngaglabas dito'y balay. Kibin-kibin da dagiti anak da nga itulod da iti pagadalan da. Ngam siya, awan pa'y anak ko. Lumabas kami, pay, Jackie. Balasang ko. Sige lang, nana. Nakapanimid gamot anak katanaw di tatawayaw. Di kag pampanimid, ah. Ah, ay, wala na. Sige, labasan na ka, pay. Wala na. At dalugan ang nagsardang iti batong. Anakaw, lugan ni Jimmy nagsardeng iti bataw. Ay, sus na damag nan samit ti kaadam, iso nga imay. Anya? Nabayag ang nagpukaw ni Jimmy. Manipod nag-abroad ka, napanmat nagtrabaho ijay syudad. Kasta aya tatang. Sige, tain naksabdan. Nay, mabit lang. Di tan sa makaro ba ti papanan na. Iti balay ti barkada na iday. Ay, wan nga rod. Kan, adamat kadwa na ababae. Kandwa nga ubing tatang. Unag paisaw. Pamilya na nga tadagita kakadwa na. No kasta, adan asawam, Jimmy? Uwan, Jackie. Duwan lagi ti anak mi. Ah, kasta ka di? Sika nga manumot ti anak yo iti asawam. Kwa, awan pa'y asawa kan anak ko, Jimmy. Anya? Ni, apa nga Kwa, agbakbaketak siguron abalasang, Jimmy. Manang, natayan ni tatang. Awanan ka duwam dito'y balay. Apay no umay kan agnaid iti balay mi. Anya? Ay saan? Diyak kaya ta nakababain, Joy. Ala, pagbainam ko makit na singpot ti asawa. Uray pay. Basta mabainak. Didak pa kadanagan ditoy. Takabailak nga uray awan kadwa. Sigurado ka, manang? Wen, agyaman naklaangan ading ko. Hello, Glory. Apay? Manang, agrobot ka. Dagasan da kain ton madamdama. Ha? Papanan tayo? Intayo ag swimming. Anya? Ay na, da kayo latan. Agbati akon. Ay na, saan ang mabalin? Si kangarod ti kayat mi nga ipasyar ka ni Joy. Kayat mi nga agrelax ka met, manang. Anya? Datayo laang ti mapan. Ti pamilya kan ti pamilya ni Joy. Ay, sige nga Rod. Da kayo ti makaam mo, ading ko. Ay, jak ko mamapan. Ngam, alaman laangan. Patgak dagiti kakabsat ko. Naimbaglakit din, tanasingpet dagiti kakabsat ko kanya. Agyamanak, tainik kanak iti kakabsat anasisingpat. Diyos ko. Hello, manang. Ada kami manan kadamanang Glory. Kadwa mi dagiti kakaanakam. Ay na, naimbagman ta nakaumay kayo manan. Ala, sumra kayon. Oh, kids, ag-bless kayo kanya antiyo. Ag-bless
Ay na, God bless you, kakaanakan. Ay na, nakaayayat matdagit yung ubing. Kasla anak ko idan. Wen isudan ti bilang mong anak mo manang. Kan kanayunan mi ti umay mang sarungkar kan ka dito balay. Tapno saan ka ama boring. Adto ti kwarta manang. Ala, inikandak manan idinapan alawas. Kat sa baling mo't dayjay No dape ka sa pulam, ibagamlaang manang, di kag babain. Kano ka sa pulam ti kadwa, ayabamlaang dagiti kakaanakam. Umay da kakadwaan. Wan, ading ko. Kanayon damat nga umay maturog dito eh. Iso nga awanan ti kidawak may. Sa anak gayam ngagmay maysa. Ngamin, adda kayo akakapsat ko. Kastamot tandagiti kakaanakak. Agyamanak ta nakasingsingpet kayo kanya, ading ko. Nasingpet ka ngamin kada kami, manang. Nang runa ideawanan kami. Sikatin ang tultulong kada kami. Iso nga ita, da kami mutimang tulong kan ka. Agyamanak ading ko. Ngamjak agur uray iti anyaman asukat na itulong ko kada kayo. Umdasan apakaragsaka, numakadwa kayo iti uray sumagmamanulaang nga aldaw. Sana bali manang. Kanayunan mi timang sarungkar kan ka ditoy. Tadi mo mat ngamin kayat ti makipagnaed kada kami. Ay naading ko, saanan? Mas komportable akno dito'y balay ti pagnaed ha. Ay katuan saan da ka mabali napilitan.